جه نواندا نوچین اورینت نیوز بولتنا کردی ایوار باش. سرکمار ترکیه بو پروژه دور آرام برای خوددا واشنگتن و دبیجه ارتش آزاد ناخوازه لگل هیزن امریکی شر داعش بکن. اسایشن دیرک لگند بانش کفتا جوانکی 19 سالی دکجن و نونر ترکی لنتاون یکوی دبیجه هیزن یفگه دخوازن سوریا پارچه بکن. لازقی و بسرپرشتی که روسی هجمارک پارتیین کردی به رژیم را دجون و فروکین روسی جی کاروانکی آلیکاریان لحلب آرماج دکن. هاتا راگیهاندن که دو شرکی گراندن افبرا یکینین پاراسنا گل یفگه و تروریستین داعش در لگند ام الحوش یه گریدای باجار بابه درکت. لگوری آگاهیان به آرمانجا دوباره کرنا کنترل کرنا گند نافبوری ده پشتی نیورو جکدارن داعش جسه آلیان و ایریشکی مزن برن سر گند ام الحوش یکو دکوه افبرا عفرین و باجار بابه دا و هاتا گوتن که یفگه و جیش سوار بر سوا ایریشین تروریستان دان و شرکی گران دن افبرا هر دو آلیان دا درکتیه. ده شر دا چکین گران مینا تانگ، توپ، هاون و دوشکاجی هاتنه بکار آنین. لیتان هات زانیاری لباری انجام شر نه هاتنه به دست خستن. سرکمار ترکیه رجب طیب اردوغان گوتیه که ارتش آزاد ناخوازه لگل هیزن تایبتین امریکی لسر زمین سوریه شر داعش بکه و او دستیاوردان امریکی آسا تبلهوی بلندتر دکه. اردوغان اف داخویانی دا ده دمکه دا که برای خدای امریکا و لگوری جدرین چاپمنی ترکی گوده اوه پروژه حریما اوله لباکوری سوری جه کومله گشتی یا نتون یک بوی را پیشنیار بکه. وزیر دروای روسیای سرگی لاوروف را گهاندیه که ترکیه هلوستا خواه لهمبری سروک سوریه بشار الاسد نرم کریه. پشتی جوینا وزیر دروای کوما ولاتین سربخواه یکو لبایتخت قرغزستان بشش که وزیر دروای روسیا به داخویانیه که دا وها گود. ترکیه ایدی تگیشتیه که هبونا تروریستان یا لسوری جبو یکتی وان یا نتوی مترسیه. درباری پیوندین موسکو و انقره لاوروف گوتیه که انها پیوندین وان باش دبن. ده هلوستا ترکیه و گلک ولاتین دن یا لهمبری سوریا دا نرمبون چی بویه؟ وزارت برافانی یا امریکی پنتاگون آشکار کریه که گروپ که هیزن اپراسیون تایبت یا ارتش امریکی گیهان باکوری سوریا و ده اف گروپ لگل ارتش ترکیه شر رخصنا داعش بکه. هر وصا لگوری داخوین پنتاگون گروپا هیزن امریکی جه 40 افسری پیکته و ده اوشی ورمندیا لوجستیک پیشکشی لشگرین ترک بکن. در راپورا بیده آگاهین بهتر کام تماشا بکن. وزارت برافانی یا پنتاگون اشکره کرده که هیزن اپراسیون تایبت گهشتن باکور سوریه دالگل ارتشا ترکیه شر رخستنا داعش بکنه و اف گروپ جدر دورا 40 افسری پیکته و ده او پشتگیری و شورمندی جهیزن ترکیه را لسوریه پیشکش بکنه. لگوری راپور که روزنامه The New York Times بردف که پنتاگون جف دیویس دیار کرده که هیزن امریکی ین تایبت هفکاری با ارتشا ترکیه را با چافداری هیزن دجبری سوریه دکنه و ده اوه ده شر لدجی رخصنا داعش ده لنیزی جرابلس و الرای بردوان برنه تاوان دوران به تواهی جچتین داعش پاقش بکنه. لگوری برپرسکی امریکی که نخواست ناسنامه خواه اشکره بکه بریارا شاندنا هیزن امریکی پشتی جوینا سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان لگلی امریکی باراک اوباما لولات چینیه بریا دمک هاتی استاندن نه. هفدم همان برپرسی دازانی نه که اردوغان جو اوباما را دیار کریه که ارتشا ترکیه آماده یا اپراسیون هفش لگل هیزن امریکی بورزگار کرنا رقای جی پیک بینه. لیهن رایدار واشنطن تگرنگی ندانه داخویانی سروکمار ترکیه به صدمات تکلی نواشین دناورا ترکیه و کردان ده. و هنجی امریکا هول داده هیزن جور بجور با شر رقای آمده بکه.
هێژایە گوتنەیە بەریە ساڵێکی ئەمریکا هێزن خۆیان تایبەت لە باکوورێ سووریێ بەلافگریە لەوێ بە فەرمی ئەڤیەک ئەشکەرە نەکردبوو. هەفسەرۆکێ هەفبەشیە پارتیە یەکەتیە دەموکرات پەیەدا ساڵح مسلم ڕاگەیاندیە کۆژ ئەرکێ پەیەدەیە بە ئاڤاکردنا سوورێکە دەموکراتیک و فەدرالی کۆمافێ هەمی پێک هاتەیان بپارێزە. صالح مسلم و داخوێنیەکەدا بە بۆنەیە ساڵڤەگەرە سێزدەمین یا پارتیا خۆ دیار کرد کۆ سیستەما ڕۆژاوا و وەکهەوی و دەموکراتیە ji سووری و ڕۆژهەڵاتە ناوین را پێکتینە. هوانی زمان کۆ سیستەما فەدریالیزمە یا هەری قەنجە ji پێشەڕۆژە سووریێرا و ئاڤاکردنا سووریەکە دەموکراتیک ji ئەرکێ پەیەدەیە و ئەڤ یەک ئارمانجە سەرەکە یا پارتیە ویە. نونەرê تایبەت yê dewleta Tirkiye li netewîniyekbûyî Mihemed Ferdan Çarikcî bang li netewîniyekbûyî kir ku lêpirsînê dermafî yekîneyên parastina gel YPG da veke. Çarikcî di rûştina Konseya Mafê Mirovan da axifî gotiye ku YPG mafê mirovan binpêk dike, siyasetmedaran direvîne û demografiya Sûrî jî digewhirîne. Her wisa nûnerê Tirkiye li netewîniyekbûyî anî ziman ku YPG dixwaze Sûriya parçe bike û dewleteke ser bixwe ava bike û bang li netewîniyekbûyî kir ku li ser kiryarên YPG lê kulînan vekin. Hêzên Sûriya Demokratîk serkirdeyekî Ceyşê Sowar ku di nav refên wê da şer dike bi tewana cudabûnê ew binçav kir û lîsteyeke bi navê hejmarek serkirdeyên ji pêkhateyên Ereb ve amade kiriye da wan jî binçav bike. Hêzên Sûriya Demokratîk Heseda serkirdeyekî Ceyş el-Siwar di çarçova wê de kar dike binçav kir. Piştî hewledana wî serkirdeyî got ji wan cuda bibe û tevlî artêşa azad bibe. Dad operasyona Mirtala Ferah de li Bakurê Sûriyê bejdar bibe. Li gorî jê dernexwecehî got nexwastin navê xwe eşkere bikin. Got serkirdeyî Ceyş el-Siwar Seîd el-Casim li ser rêbendeke Heseda li nêzî Pira Qereqozaqê hate binçavkirin û berî wî dane bajarê Kobanê bi tewana cudabûnê ji Hesedê û tevlîbûna di artêşa azada. Heman jêderan amajekirin got Heseda lîsteyek bi navên serkirdeyên ji pêkhateyên Ereb amade kiriye. Da bi heman tewanê wan serkirdeyan binçav bike. Ji bilî kiryarên ewlehî yên bi hêzên got Heseda pêktîne da tevgera cudabûnê di nav refên xwe de qedexe bike. Bi taybetî piştî destpêka operasyona Mirtala Ferah. Hêjayî gotinê got serkirdeyî Lîwayê Ettehrir jê çarçova Hesedê cuda bibû. Piştî got wan hêzan êrişî bargehên Lîwa li gundê Qunêtira li Bakurê Reqayê kirin. Têzanîn got artêşa Tirkiyê piştgirî da hin berê rêkberiya Sûrî û dest bi operasyona Mirtala Ferah kirin û di çend demijmêran de bajarê Cerablos kontrol kirin. Piştî got çekdarên rêxistina Daişê ya terorîst ji heman bajarî vekişiyan. Belê duh li bajarê Dîrikê hate ragihandin ku ciwanekî temen 19 salî li ser destê asayişên rêveberiya Xweser ve hate kuştin. Jêderên Xwecehî ji Dîrikê ragihandin ku careke din hêzin asayişan êrişî gundê bana şikeftê kirin. Da ciwanan bi darê zorê berve kampên leşgeriya neçar ve bibin û gulle li hejmarek ciwanên ku nexwestin tevlî erkê xweparastinê bibin berdan. Di encamê da ciwanekî temen 19 salî bi navê Hanî Mihemed Xençer jiyana xwe ji dest da. Nuha jî eme berê xwe bidine Herêma Kurdistanê li kampa Dumîz Mehmûd Şahîn pismamê ciwanê ku bi guleyên asayişê hatiye kuştin li Dêrikê kek. Mehmûd tu bi xêratî vê bultenê çawaniya kuştina pismamê we çawa çî bûye? Belki bixêr ser şevan spasiya kanala Orient News kin ser şevan nava jwe biyerek û vê dawiyê çêt min Rojavaya Kurdistanê taybet van eşkeftin. Destpêkê hezar silav li ser giyanê Fetrawan Hanî Mihemed Xencer her weka wan zanin gundê me hevsînûr e li gel başûrê Kurdistanê divê dema dawî de hinkî jiyana rojana ya zehmet biye ya gel tev de ew jî hatiye gund fer debara jiyana xwe rojane bike li gel sê hevalê xwe çûne pêşiya hinek hevalê xwe dî ji ber wa bînin li ser asayişê rasthatine
بيكو انذارا بدوان دنگ بكن بلال وارشاندنا البارتي بشتي دانا دلي درستيا جيانا فجدز دايا بله كاك محمود لوی باره آلین بسر هیزن اسایش هوا بیجن که او جوانانا چک بوان را هبونا ایریشی اسایشان کرنا تشتکی وسط چی ببو؟ لا هر چار جوان جي سيفيلين نتشك وارا نفارا هلقتنا تشتوهانينا بله بسر كريار بسر قلب وشغاوي كردستاني نبت خانش كفتني نبت وزا عشيرة أفريقيا لهرنا ديركي لسر وشغاوي كردستاني ام بینیم کریاری و جیشر مزاریین جینا رازیبونا ملتا براستی عشیرین حریم و روشندیر و سیاست مدار به دنگ الهنبر و کریاری و از دریا کانال اورینت نیوز را دنگ خودگینن هر کسی کو به دنگ زمین الهنبر دوره بینجی سالا الهنبر رژیم آباد مواقع گل اکبر مسئله خود نتوانج ظلم زورتا آنی تجارة نطوين شي ظلم زوريرا اگر نبرا انه يكل شي بيا نهار شركي براكوجي مظن شي بالي ان بجن هر بلا براكوجي شي نبي براكوجي شي نبي داويا براكوجي يجي روشاباي بريطانيا هند والدن نتيجة سياسة واي جاش وخلط كاك محمود الآلية كدنا هيزن أسايش البورين جوا خواستن بوجايك بدن فدية بدن تهلوس جو آلية وان ودركت مدخواست اشتناس بكرة كاك محمود هيزن أسايشي لخوا مكرهاتن اعتراف كرن كوبان لاوي واكوشتية لبورين جوا خواستن انجي فدية بدنا تهلوس جوان دركت لا تشتي ولي يعني نابدرا وبندي مدى بانش كتير شي نبويا هروها دريا وقت كيرا ريكي سري هول دانا كل قل مزني عشيرة ما باخذ او جوش بل خاطري وري ذي عزايبكن اول شيء رفض كريا مزني عشيرة ما محمد عمل مزني خيرك رفض كريا تشتاها قوتيا نون عزامة حتى بشتي عزا شيء وقت بيجي اول ما يجي هنا هاد شي بروجي ما هنا دوايوين السر بسكن بله سرساغیا ود خازم پسمام جوانه کو به گولین اسایش هاتیه کشتن جکامپا دومیز محمود شاهین ده نوچه که خدا تلفزیون روسی راشیا تودی راگهاندیه که نونرین هین پارتیین کردی لسوریا سردان بالا فرخانه حمیمین یا لگندواری لازقیه کرن و لگل نونرین رژیم سوری به سرپرشتیه که روسی جیوینک دارخستن جعالیه خواه هر دو پارتیین پیشورو و پارتیا چپ جورینت نیوز را او نوچه رد کرن و وکه دروکه نشان که تلویزیونا راشیا تودی روسی د نوچه که خود اشکره کر گوبریا دروژان نونرین جماره که پارتیین کردی لسوریه بری دابون بالا فرخانه حمیمیم یا لشگری لازقیه و لگل نونرین رژیم سوری به سرپرشتیه که روسی جوینک لدار خستن لگوری همان تلویزیون ناوروک و ارمانجا جوینی او بو گنگشکرنا کریزا سوریه و چارسری سیاسی لوی ولاتی و چاوا پروژه سرکفتی لحرم سوریه پیک بینن هروها بال کشاندن سر دوسیا کردی لسوریه و رنگین چارسری و دوسیه لگوری بلگه ناو دولتی جدرکی جناوا شانده یا پارتیین کردی گوناوی نهات اشکره کردن ج تلویزیون روسی را دیار کرده گونها سوریه دمکه هستیار را درباز دبه و دوی همو آلی هول بدن چارسریه که برازیبونا همو آلیان آماده بکنه بگو مافی تکسی وره بن پیکرن و حال گوری همان جدری ده هر ولاتیه کی سوری پیناسینه به برای خواه یدن بکه وی جدر کرد آماجه کر گودوی آلی و برپرسین روسی همو حول خو بکن دا چارسریه که سیاسی ج سوریه را ببینن جبر و لگوری گوتناوی روسیا لیستکه هری سرکه دی کریزا سوریه ده
دداویا گوتنا خدا جدر کرد اشکره کر گوت انجامین برچاف به دست نخستن جبر شانده رژیم تعالیکاری و نیتن ارینی دیار نکره لوما دوی روسیا فشار لرژیم بکه و جوینن دن لدار بخه هجای گوتنیا گوبریا دروژان نوچه که بلاو بو او تی دهات گوتن گو نه پارتین روجاوای کردستانی سردانا بالافرخانه حمیمیم کرن او لگل رژیم او برپرسین روسی جویان او پارتی اون پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده پارتیا الوحده باسکه محیدین شیخ آلی پارتی دموکراتی کردی لسوریه باسکه نصرالدین ابراهیم پارتیا پیشورو تفگرا چاکسازی باسکه امجد عثمان پارتیا چپ باسکه صالح گدو پارتیا دموکراتی یا کردی باسکه جمال شیخ باقی پارتیا چپ باسکه محمد موسی پارتیا ریکفتن باسکه فوزی شنگالی لیبل بلز سرکرده کی پارتیا پیشوروج اورینت نیوز را او نوچه رد کر او وک دروی نیشان کر او گوت گوهای وان جوی جوینه تنیه هروها سکرتیر پارتیا چپ محمد موسی ده هف پیوینه که تلفونی ده جو اورینت نیوز را بجداربونا پارتیا خود جوینا حمیمیم در رد کر او ویجی او نوچه به دروی نیشان ده بابتا جیوینا پارتیین کردی لگل رژیم سوریه مگنگشه بکنه به سکرتری پارتیا ریکفتن یا دموکراتیک جو سلیمانیه بریز فوزی شنگالی میوان من دریا تلفنی دا بریز فوزی تو بخیراتی و بولتن راشا توده تلفزیون روسی بحثا ویکت که هجمارک پارتیین کرد لسوری به رژیم سوری لگندواری لازقیه به رژیم سوری جویانا و ناوروکا و جیوینان جی دوزا کردی بو ناوروک چه بو؟ سرجاوان یک جبو في جواد حميمين بحقيقات نوك حزب نوك بارتيا ركفنا ديمقراطية كرد سوريا نوك حتى تحالف هفبندي هيج امجي اقهدار نينن وتبناوي نت تحالف ده نت بناوي احزاب التحالف ده كشما حاضر نبوه وتكشما يعني تو اقهي مجيتونن ثاني امج راقهاندن بحقيقات امبي حسانه خبر مجید چه بود؟ هیچ خبر مجید بی موضوع و دانستاندن دیده تونه رجشتن چه ببه چه نه ببه کی حاضر ببه هکه چه ببه سر چه بود سر چه اساسا بود کی حاضر بود براسي تو خبر مجید تونه و جملة وتفصيلا حزبيا وقت تحالف وقت انضام سروقاتيات تحالف ام في خبري تماما رسكن يعني ام تيدا حاضر فوزي جبو خاطركم جيروك ماتشاو ورغرتيه جي مالبارا راشيا توداي روسي هر وسا تلفزيون وانجي اف رابور بلا فكر بيجي دالي كيدن وجي پرجاران بحثا ويكي تكرن كو هجبرك بارتيين كرد جناوان پيادا تيكيلين خو بريجيما سوري رهنا و پرجاران جي لهمان نافچه لگندوار لازقيه يا حميمين لبنگها روسي جوین برج دار کتنه. بله امجی آگهدار دنیان خبر مجید شد به در تایبت ریا راگاندن ده یعنی دانستاندن هنگ لقاءات هفدیتن نافبرا رجیم ده نافبرا هنگ اطراف کردی یعنی بتایبت وقت مناطق کردی دست اداره ذاتی ده هنگ دانستاندن سر آسته جبو مسألة أمني جبو مسألة عسكري قالك مشتوها أمجي أجهداردن بحقيقة أمجي بيئون يعني ند إدارة دنا وند وكي ديتر بنيف موضوع دنا يعني تفاصيله أم نظامن لوقت مبدئيا أم تقارن في بيشن يعني وقت بارتيا ريكفتن يعني أم كرد بحقيقة أم هناكي قانا حتى كي وقت بيشن جهة أم قالك مسألكم البرد ساكنا يعني ياك أم موضوع الرجيم اللي بحقيقة أم التصريحات وداخيانيين وبوزيون السوري جدنيرم طيبات جبري أبد بالنقل تنقل شخصي أسعد زعبي ده يعني إنسانكي أوقشو فيني عربي عنصري يعني جبري سيرو جاد بيجي كرد بيشمرقي خوفب يتقي فب تضاي كردا وصفة إرهابي دي سروا يعني مبدئيا إما أم بحل سلميرنا بحلك سياسيرنا أو خباطة دولي أممي بن أواسا المتحدة ده بريفة تشجبو جارة سرقرنا كيشا سوري ام بحل سياسي سلمي تيرنا
لبالي ام تابلي تدين دانستاندنا حتى هنا والتربيه اساسا يجي دانستاندن اساسا وهركز دك يعني كيف فوزي لمن ببورينا از جارك انت دبرم هما دما میجی تنگ ده باز پرسا خوی داوی جناب تبکم اگر کو و خواندنک رژیم و وره لسر دوزا کردی ون آمدنه بچن اي دخوازي كوبي او يكم وك اوبوزيون يكم ام اساس شرطي يكم هكا كوبي بيت اولويات مدى اوبوزيون سوري عربي خوف كردي خوف سريان اشور حمو مكونات خوف كوبيك مشروعي دا كان دانستاندن حواري مفاوضات باش و اديتور ام وك كرد ام دبيان يا اساس ابا كرد نيف خودا حميد دانستاندناره ابا نظام ردبه ابا معارضه ردبه ابا فيش جهاد خارجي داخلي ردبه كرد بيك دنگ يك قرار بيك هلوس تبلي دانستاندناره باش به اوفتايبه جوين اولويات ما كرداده ما في كرد سوريا ده بچبه باشكك گلک سپاسیت کم فوزی شنگالی سکرتری پارتی ریکفتن یا دموکراتیک ج سلیمانی برای تماشاوان هجا ج سلیمانی هم هر نقامش لوی اول گلما نویسکار احمد موسی کاک احمد راسیا تودی راپورک بالاف کریه کود بیجه هجمارک پارتیان کردین سوریه لگل رژیم سوریه جویانا نهاجی سرکرده وان پارتیان و نوچه به دراوین بناو دکن ده تخمین تا هین تهیوی ج رژیم سوریه هنه کل سر دوزا کردی تشتکی پیشکش بکه عبارة تماشاوان بخير وخشيبة از براستي از مادماي مام كو سكرتيري دي بارتيا هاني ردك ونفي دك ويقج لدو يكي وطلبي تزبيه در بكذن وردكن ودبي افتش تشينا بويه شلو يعني تشينا بويه دولتك وكو روسيا دولتك عظيمة بقوتها خوب عسكري خواه در داخل لسر تلفزيون خو لسر مواقع خو الكتروني ودبيجي لسر جريده خو جي دار خو ابرو نشتن تشي بوي الحميمي يا سركه جي قد نفي دكن وحقي واي نفي بكن تشونن او كشان دن جم خو تشكي وتنت سوريد جبربي هاوي دفازن بيجن خلكي ولا امرونا نشتن نا رو نشتن وريجين تبيجي يعني زانياري انت لسروي جفيني هنا تتكزدكي دباوري احمد الجقلك دبرا قيامه اري الهبدور ونشتن اريني جي كوريجيم حيانها 6 سالي شردك نجبو كرد بيجي مافكيان كرد هرم بازار عشق بالريجيم يرقريدن حيا انها ريجيم خورد بينا ايران بيري روسيا بيري حزب الله بيري حشد الشعبي بيري شيعي افغاني وباكستاني بيرن يعني ام وكرد بقوتها خوي هيجي ام نكارن تشروطها لسر ريجيم فرد بكن ليه تشتي هي الدكارن يعني روسيا وقت كرداتين دباوريا مدتينه دبي رازي من بتشتي الريجيم دخوازه لا دبي كاوت جي الشروط والسر ريجيم يتشن د سري مدرونانه جو فرد جيان ويق قوتها هاني جو كاربن شروطها لسر ريجيم فرد بكن بآليكي آليتن دبق هنك بارتي نشو بن علمي واتيتنا بجبر فيادات دوما مستفرد ووقب قراري خو مستفرد ويبرونشني خوجي مستفرد بن ويبوري مستبينه بوقت يكي وقت سكرتيرك بريان هدر كتي دبي از راگهاندنت به حسیامه بالو تو چما هفبندی وی بری گتو هفبندی به تو چما دوستی وی تو چما حوالی وی تو چما دی اداره دی از پرسا کردن جناب تبکم که احمد هنکی دم نا علی کاره تخمینات داد چما اگر کو افنوچر راست بجی چما رژیم سوری نزدیک انا کس نبود نزدیک پارتی انا کس نبود تنه بانگ پارتی اندنکر أزبني برامرو واضح خارجي بريق أمجملاتي خر واضح بن أنا كسد ده مشروع القومي الكردستاني ده مشروع أمريكي مشروع كردستاني مشروع السنة دي الجلو مع الرجيم مش بين مشروع كر عاجزه ويبان حلفاء خوك ايج بير تنسيق دك اف حليف كينن ابنه بارتي بان واكري وأفجش خور خيارة خنقان دو ندو بيجن معارضة تشكي نادمة كان بلكي هيفيك مد رجيم يذهب جبيرات كن إيرو شصالة بشار الأسد قم ويناي سوري آني خواري جبوغ الفر كرسي بمين ونحكم بذاتي بدمه ونفدرالية بدمه تاني اتخاذ كرسي سوريا قشي دبن ويدب ناي خلكي الخناك سوريا الخو خلكي بعرناك وسوريا جبي تاني رب
الرجيم ولا دفكرش بربيها ويناشي ندو أنا كسي الرجيم هاني جبرق خطان متوازيان لا يلتقيان وزباورم جي أنا كسي دوي ظرفي هاني ده قر رجيم بشي ندو ويدبن شروطك دولي ده هر وازبهيفي مقر رجيم بشي ندو أنا كسي وبشي ندو تبدمي ليدبن ضمانات دولي برع في الرانية بستنوي شاغي أمي كرد قش بكن سركفتي جتنقرا كرديره ليه از نباورم أنببي وليه تشتي دنجي قاس قاسم ديجا مخابن يعني تصريحات معارضة سوري جي دردكبه نجه ارتياح يجمر جيم ترسيي وكا سعد الزعبي جارك دنتي متكتروليست اب جيم خابن ابو يعني افشش كردات قازن معارضة بيجي يان ريجيم بيجي تشتيش كردار لازم قكاربن حردو آليان كرد الهبرونين بالدناب خب خده او كاربن چاره سرياكي شخور ببين بخب خله هبدو بكن بيشي از گشتم خالتا يا با معارضه يا با رجيم لمن ببورينا دم مبترا بداويته نويسكار جقانشلو احمد موسى جلكس باس بولتن بردوامه لپشت نوبرکی آلوزیا تندرستیه لحرما جزیره و بیواریا چارسریان